Amakuru mbwijwire impunzi ziriyoni zirabaha mwatano ogwabunagana zirukuruga Goma hamwe na Bukwavu emyanya y'amani eyabahekera ba M23 bahererukire okwegaruza bakabingamo mahiga government kandi abantu barukwika rwenda bakasigara bisirwe rero abandi bafutira uburenje. Robert Tukamuhebwa umuhezo w'umushikirwa mukuru w'ihango mu district ya Kisoro yahamye kwiyongera ko kutaha kw'impunzi mu Uganda okuruga mu yangari ya Congo kandi ubwo hata abantu barikwingana 15 nibo barindirwa ha camp y'impunzi ya Nyakabande mu district ya Kisoro. These people keep running away from the conflict, and when we interview them, they tell us they are running away from insecurity because they are, as the other forces captured the territory, no skill, the M23. Nagira ngo buri biro bishatu nibohereza impunzi iri hagati ya 5 na Rushanju okuzumya igendeje kuzama impunzi nka Cyangwari Rwamwanja na Kivare n'ahandi. Even after 3 days, 4 days, we relocate some of these people to the settlement camps. We normally take between 500 and 700 to Nakivare, to Rwamwanja. Robert Ashoborire yagira ngo myatano yone ya Uganda obwambwe nwirinzirwe munonga okurwanisa umuntu wena ubakubasa kutahera abaturage. Our borders, both from Chanika, Bunagana to Mupaka to Nteko, all our borders are still safe and secure. I want to thank our security agencies, the different security agencies. Robert asimira abaturage abo kwemera bakatura n'impunzi mu cyanga batarukuziteganisa impunzi z'umuzuru kutaho mu Uganda zo ziriyona zisima bahicara ba M23 ngo umwanya gw'aba M23 barumu hari yakasinje wagerageranisa n'ahanda harimo bahicara ba wazarendo abarukutahira abatura babatosa bakasiga babita vita ndio natuma tunatoka kule na maisha mubaya na krizi hatuna vya kukula basi njala nje ilikuwa tafuta tuone tunasema ngati kimbilia huko hatujue jua zalendo ndio biko na tukamata mubaya lakini ba M23 wanabafata wanabapiga maybe nashindikana ubona kunda ba M23 bakomeze bayoboririya kubera kuva bageraho ndakibazo cyabo ndakibazo kibito turabareba hope abana ari guhungabanya umutekano na nabo twabazarendo nabo Ombeni Kirmantine nyina w'abana mukaga okuruga mu kibuga cya Goma nagira ngo bahicara ba M23 tubarukurinda buraka ngo mwe naho batari abahekera abandi n'ababatahira. Donc aba M23 bo bari gutambuka ku manywa nijoro ndo bakunze kutambagira cyane mu makariti. Sasa bari gukarikire bumaze kwira babazana bakona bakinjira mu mungini bakiba no kwica abantu. Gasha kwa keta tuzarirwe. Twagumizamu na namakuru abashweri ne babiri Charite Basemera na n'umushija we John Byembabazi okuruga ha cyaro ca Bugandara umuruka gwa Bukora umugombora ya Kitumba district ya Kabare nabo kumaranaho ahabwo buticerizana ubureso rwo kuguzubwa kwitaka umuhenda biragira. Okurgira harabasemera akija kumanyisubwa ku Byembabazi yaguriza itaka ryabo mu kwezi kwa 8 umwaka guhire ubwatamugambire Yezo kirabasa kugaruza ubusinje bwanjye nande nangwe senta nanye ndiye ngo abana bakwate se turonde sente tuzigarurize ogwe nyakugura bwo kakagura mu nshobe tuzimugarurize kwa heza kuzimugaruri rero tutebenkana umushija yicirize tugira ubusinje nko kwa tushanjigwe kare kwa tushanjigwe turi mu ndora rantera burizana ntaka niwa kanteraho ne mironde 3 nyine ndabanyegura bankwaro wigoro bumwe cyamani wakaciko ka kabiri niwe yanyambire mukabire bandwaro wigoro ngana gyo yakiraga kuntera kunkeryo ndabifira go kuza muki mushije wazere nawe uragumana. Basemera nagira ngo bwanyuma yo kuguzwa kwitakero mbushobobo akagezaho kwikirira bebembeze batara bamwe na bamwe kumuhwera bitu byona bakabe byabusha nangwa bitakagira ariko yarize kukibuza namujaho rero naheza kubima namuzira mushija we inzu kweshenyukire aho bwe to kwata
ukaleta amatafari n'umushenyi na simenti tasa tukombeka aho turahereza turashaka twongereho akandi agwa kandi we naho nabombisi z'amatafari yanja unayijuka kweshuka bwashishi yabari ko yanje aho niho nayirugendeta bo bataka barabiza maranga bataka bakayisema ironde 3 nabo bareje aranga ogunajara ngo bwahatenkwata nsomuka yabo teceruhaha bwo kububwire bwinji nibabumara mu kuyomba hamwe no kurwana nge twakura turi basobaso turabonabona basobaso twakura na shonkuru yabari we yatworora ko yamazire kufa hati twagaruka muka twagira ki twasitama ku rugobwe baguma bararyana baso kuba amazire kuguma bararyana mwe n'umukikuru yarimwa kuja yaje ati nshanaga abana banje ngire ki ngende ubu bayikira kambi ngire ki mbere nabo twaguma nawe turamutwariza nko kwari turarara heru turarara mu kibira abebembezi becangece nabo bagera ngo inshonga z'abantu aba zibaruhize inshonga zabo warazishutamire mu gace y'amani nka cyangwa ntikazaga mushonga zabo bako iby'amataka tawunda bitibirangwata endagana yibaragamba ngo yo kuguzitaka iwo kagisayiringaho no tingisayiringa reka sayiringo hoha tindamu abo kabindagana babagira imitindaga mu kale we ayine ngo kwanjye ngo umuntu tukakura turabonabona ara turabonabonesa turi na mukikuru yadengwa tute no mwishomero niyo nka imbere nka hati nkakoma no mu cyakatana kuwamuzaga n'ikitakuja tikatabuko muto ekiri kunshasha cona iritaka mama abana abakunziriho kwega nimwe yari haki school fees na nakamere ko kubaliza kuba turiyo twawango yakigurize mukumubuza shimuzeyi wagurize nkabata ati rero ati muza kutegeka byo wanyu ibyo wanje mu bigire ki mubireke bituwe byembabaza najera ngo tino muntu we no inorisa rwo kumaremesa kuguzitaka eryamuhirwa bazirebe eri barishe kariguru yarugura hariwe nyine nari muhire n'iryanje tubashimira ko muteganisa yiteka nkarimu kandi ko bari kugira ngo kariguzota nancire ngo utabagambira kwatenye nawe ubuhandisho bya nabagambira ati murego mu office yayigo utekeye guhandisha dusigira mu office okujira kuchondozo kozurwo mu Uganda ebichwe katenda harigana byo buticiriza no maka no buretu enshonga zitaka amakoraga gashakwa Job namanya we bari munonga Job namanya umunyamakuru witu mu district ya Kabare twagumiza mu namakuru amarobo na n'ubutimba ebitwirene bikoresho bwo mu kujuba ahanyanja yakazinga cano bicwecerezibwe ebire bitashikire kandi barirwe mu sente ezurukika miliyoni 138 umusente za Uganda omukoro gwo kosi amarobo amato n'obutimbe bitwirene bukoresho bwo mu buhenda birajuru ahanyanja yakazinga cano gukurirwa hamwaro gwa Katunguru omugomborera Katunguru omu district ya Rubirizi ebintu ebitubikwatsire kwezi 12 nena kusya okwezi kwa kabiri 25 ebintu ebino bishishe nyanja nabikozesa kushuwampi akora kakwenda kwate byenyanja nokora kafutunge sente zaho naho konkani bishisha enyanja Major Frank Kanzira uri umwezi wa komanda wa Fish Protection Unit nagira ngo ibintu bya miliyoni 138 nibe byociwe kandi yihanangiriza abajubi okuratara amateka ngo kugari so ntshaba tero muranga abantu abajubi baryo mu njubembi batane cyo kukozesa ebyukujubisa ebikwikirizwa obutimbo burungi konka handi babatabirigire mu ebyo mbaze gumamba mbatsigara mbaferwe sente zabo mbaze gumamba mbatsigara mbaferwe sente zabo atebe eze sente zuzona kabasto mu omubutimba burungi bambaza kufunamu abajubi abebembeze n'abanyamyoga omirimo yo kujuba hamayanja nibashabwo kwatanisa n'aba Fish Protection Unit okurwana senjubambi abajubi bwene bakorera hamwe n'amahiga kurwana senjubambi ga FPU barwanise abakujuba kubihanyanja ha ati bari mbafereze entasya yihanga ha sente zukurwa mu fishing nari mu kujuba ziri nziferwa ha bintu ebiremero meizomo bwene tshaba abantu bona benyigiremu barwana senjubembe hamwe habo burungi bwenyanje nterera bakusubura ubutimbo bwabuzi bwanje government iteka wikiragiro cy'ugumere iteka we mitano abo kubantu basa kumanya n'uburuga mitano abo kuba abantu tutekereza ngo bo babureta ukatwazingira kucimanya ati nuburaba amagendo bateka hamani munonga kureba ubutimbo bwakora ki Steven Arnitwe umwezi wa RDC wa district ya Rubirizi nashaba bajuba kurinda amayanja gabo butosha Rubirizi na kasese mu ino muki itobo bitubiriyo nyahintuza
mwine ibintu bibiri kukiramana mu ihanga mwine national park mwine na namizi ebintu bibiri tumishemeye kwa n'umuyomba mushemeye kwa n'ukisimira na mukama umuganda nkaga abanyamyogo mu kujubaha nyanja ya Albert nibashaba government okuchendeza habifubire byetiro mu kiragiro kisya echa Fisheries and Aquaculture Act 2023 omukiragiro eki omujuboro kushangwa n'ebinyanja bito n'ingaruka ejo nisebukwate birukuhenda amateka na ija kuba nahereza umutango gwa miliyoni 20 ningo koma imyaka na ninga byombi kandi nekindi kuhondera ebiragiro what type of net timber size ki kandi type kicho kozesa nubwo twena tulibate mu mateka. I think if all considered well, the field change kuba kurungi and soil is kurungi and so I to every. So the key issue is for the stakeholders to be vigilant and raise these issues and evidence also. Because sometimes evidence is not there. But if there's if there, it's given to the cow, it's given here and this see if the DFO, I don't think there is any chance that it will not be addressed, to be addressed. Now on the issue of inclusivity, we are now seeing how do we bring the communities into playing a role in fisheries management. Actually, there is a set of regulations which we call co-management regulations. Ebi bibiroho mu kwebuza hakiragire kikozurwa bakuru omu kitongore cy'ebyenju bo mu ihanga kandi bibira hari HB Hotel omurembo rwa Hoima. But the purpose of the surveillance unit it is to strengthen enforcement, to make sure that enforcement is done in a way that does not promote corruption and it in a way that human rights abuses are not. So that is what we are doing. That's why you see the people who are going to be in the paramilitary unit have a background of science. Joseph Bwanaka or Commissioner w'Ebyendisa y'Ebyenyanja hamwe na Days Achiro or Commissioner w'Ebyenyanja nibagirangwe kiragire eki kigenderero kureeta obuteka aha nyanja zono mu ihanga. This law is also supposed to transform the fisheries and aquaculture sector from being in fact, in the ministry, we say to transform it to what we call it a agro-industrialized fisheries and aquaculture sector. At the end of the day, that's what we want to see. If we agro-industrialize, then we shall be able to shift those who are now fishing in a subsistence way to now move to a commercial way. Because in the end, as we said, the overall goal is to ensure that we have sustainable fisheries that will allow us to get food, to get income, GPS signal lost, and to transform our lives. Omukiragiro eki nihija kubaho abantu abarize kukwatisa amateka ningashi monitoring control and surveillance unit bitu tubakatandikire kukita omu nkora okusya barakora ebiragiro ebirikushoronza emirimo ihikaine n'ekiragiro eki. Gashakwa Gilbert Muhanguzi hamwe na Ambrose Nwagaba Katoto. Mwebale munonga abanyamakuru bitu Gilbert hamwe na Katoto abo kutusyaho embozi nunjejo twagumizamo na namakuru abebyo bwegese abebembezi hamwe n'impunzi omuri district ya Kyegegwa berarikirire bwanyuma y'isitongore mpabuhwezi okushaza mempatane z'abashobesi 17 ahishomere rya Bukere Secondary School ekiretire omubaro gw'abashomesa kuchendera ekinikijaho bwanyuma ya government ya America erikwebemberwa President Donald Trump okwemereza ebitongore bitari bimwe na bimwe okubuhweza amahanga ga Africa. And as I said in the morning, Valence tukachungurwa mukuru w'ishomero rya Bukere Secondary School nagira ngo ibitongore mpabuhwezi nibyo bitwire n'bashashura bashomesa ngo konka babire baryaho abamwe babemereza. Twina bashomesa 20 barifashugwa UNHCR and ECHO. UNHCR kana fura bashomesa 30 ECHO ekufura bashomesa 10. Abashomesa 10 aba ECHO contract zabo zije zabaho omwaka okwezi kwa kabiri. Then abashomesa mushanju UNHCR yagira ngo tekzo kwa salaries because of 10 cent. So he asked the federal officer to come here.
ishomero rya Bukere Secondary School na Rushango muri kampu ya Chaka ya kabiri kandi rukombe kw'ebitongore mpabuhwezi umwaka gw'E2022 okwera impunzi okwega kandi hati ryinabeji 182. Now school fees eitwine etufefura mitwaro 8 aba refugee aba na byo kudoza tushefura hakoma na leta sirinji kanana aleta sirinji kakaga aleta umutwaro ubona leta nyinji munonga so icyo kibareke kisibukandi wagira ngo washe mwina abana 10 bakujonga tishoroze mitwaro 50 mu bana no itage sande kibiri kuzashoroze mitwaro 50. Ahabwe nshongeji abebembezi bebembirwe mukuru w'entebe ya gatanu abwacegegwa John Kisoke na nabe by'ubwegese bashira hishemereri okureba hanshongeji ubutinisa president wa America Trump ubyangireho sente zimu bitongore bitari bimo na bimo nabyo cyaretereza abana bayitu hano mu isomero ukwatwaho abasomesa contract zabo zaho konyeza ubundi bayinu bijya isomero hano tubukeja abo kwa Trump sente zima akazemereza kujya mahanga garkwiragura kandi naito kege Uganda na kegegwa twatwa yonko mushomese shonga yo kugira ngo contract zigwireho integanisa ha side zibiri ninga ahambaje ibiri yo kubanza niyo kushomesa ya kabiri ne yanjye nko muntu no kunkuba nimba abwo kubeze shonga ibiri zigendana kuko boyine ebyawe bikozere kurungi oyina bawe oyino abo yino mukaba bamanyango barireje ko barine kibambenda wakibaha niyo ko oyine kiwano yenda wakesya okuzo mukirasi kushomesa nuhoro ryo no mutima gumwe kandi okunzira abeje batwire no bashashura kasenta kari hagati y'emitwaro 5 konka hati abarukuri shomereri bashazire mukongeza sente okugira ngo bateho abashomesa hamana gabazire konkeci cerarikirize impunzi no bashaba government rutware konka yabe bashizemo kugira bongera kasente nako tubire mutushashura kabiri ndikaturemo cyo kureberaho abarefugizi babiri bakwata gutwara gumwe no kumishaka mu poker nago bagucenderize gwaka mutwaro gumwe nigo batiraho sazina namitirize tubira tuzina so batusaba government ije yambe ishomereri umwana obire nashomera aha yanashoma nataho muka ashashura kaki hago kuba umuka hari hihi kandi nabwo wa mutwara hari toyi neza kushashurayo no kutahatari naho kutahatari naho kurara ushanga shomere byari hihi kandi n'akasente karinganire akabantu tubona abantu bagezaho kubasa akasente barakongeza itonkensi twiza kusobora abo kuba sente zonke zibato kutuyamba omnidi zetu za kukonde betaga betu ya bukiro nkaba refugees ziba state mu ato ogamba school fees bazongeze kiza kuletera problems mu hali abazira kuba mbati bakusobora oyirecha abashomesa ebitongore bireberaganise okwishomerera nkaza computer ebitabo ebikwate bya laboratory konka abantu bagira ngo tubarukomanya aho barabyihe twiremo okuba twa supporting isomero lino mukama obwarabatayire government etwale neko tuongere ku mukono gwa government ngo yongera mu isomero lino naitwe abantu baitu bachegegwa na abana baitu ba settlement bagumizamo nibafuna ebenyegese byo mutindo kandi isomero ryaitu n'engeri twabatu bazire twaseza amani bitagaruka hasi ikiganiro cyaitu cyo kuba hano kirukino kiri cyo kurora muringo ki government yasobora kutwara mu isomero lino abo kwa nsangiraho ubuzibu tibayine bitabo bikumara tibayine computer tibayine na kati abasomesa tibari kumara abasomesa tibari payroll kana classrooms zizuru tizikumara impunzi nizigira ngo government yabe tatwirisha mereri abana babo babasa kwisha kubonabona amakuru agagasha kwa Philip Murangira webare munonga Philip Murangira ahabwa amakuru ago umurebi wito murunzi atwaza kumuraho kandi tujagarukana n'amakuru agando takargaho agarukurataho ministry y'ebyamizi n'ubuhangwa yatandika kujaguze sande y'amizi na n'ubuhango muri Mbarara aho tutandikire at least amizi gayongireho bwinshi
obuhabuzi aha by'obwegyese nibukukiibwaho. At Avance International University. Okubaje tikumanyisa kuzwara degree. Okubaje nitumanyisa kugira ngo ekiwaza aho kutraininga ninga kine kiwakwata mu ngaro zawe kandi nokikora n'obukugu n'obwegendesereza kandi nokicenga. Mwene mwena nimbatero muranga abo kundeba abampurikirize n'abasaba mwerinde kintu cyo guma abana no mbiho mu matendekero ningo mu mashomero batakahereze ekyabatwiri. Obuhabuzi aha by'obwegyese bwaba nibukukiibwaho. At Avance International University. Obuhabuzi aha Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Taraweh, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Everything could be end. Yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni. Wanywa mpenkoni noshumura kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge. Noenda kuchamuka mpenkoni. Igenda yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko omushiija nyishiija. Mpenkoni ni rukundo n'obugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngashinywade ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omu maduka gakuri hihi no mu mabarago no mu ihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 33. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Kanderi izoba twatayira aba Honest Model Primary School Muhoro Ibanda ecyatureta no kwasa omusinguzi witu wa school fees umwaka gona second term, third term na first term ya 2026. Unganyo chance meza munonga ukurabanza surro mwaka gona mwe nanya nagurukana atagurana azana ahabo kusemerwa mukama abaherezo mu gisabambe. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year.
manager ogitwa wagitwa konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo mpesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomo gagona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 9 kandi kashura ko kunkwasa koraje kuyana opening account ninzayo ya sente ukundu kwenda a level ya sente uku negotiating nabo pampe sente nambwe nditiro muga dukomo ingi bahuka bekasha nkaka mu mwabuka kagera mu bizu byanteganisa ubwo mbindu warakatabu kabonire ndanyo ndeba abantu dimba savinga akajya kaje kwaka abura savinga baba bareba. Igarabu weju tifa masako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not ibiri. Hayes recruitment experts jobs abroad namashemerwa menje nitutabarusi ababona abatunjire visas kandi nitumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazireho mpaka ali shilingi $2,900 visa na air ticket byona bihwire kandi nituchenda abantu binji abashija n'abakazi abujuna bishiki emyaka 21 okwikari ya 85 okweracha icyenyonyi Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amataji git gona esimu not mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga not mushanju ina 5 ninga not mushanju ina not rukumi. tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikuza buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo ukirimu umukakiriyo abika yanjye nubacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buri mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyoye nimba ubwirobwe abandi babanu baza kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga. Tabaruka y'umukahumuro amurebe witu wa TV West Murunji ninkumanyisa ngo no basakura tarama ku rugitu aha YouTube channel yitu TV West Uganda akandi obase ko banabwe noreba okugabasa kandi gatambura twagumizamo nana okusiha makuru erizoba abakuru okurwa mu kitongore cy'ebyamizi na n'ubuhangwa batandika emikoro yo kujaguza esande y'amizi ninga water week aha omurembo rwambara ekyo nikikorwa buri mwaka na nekigenderwa cyo kutangariza abantu omugasho gw'amizo munsi yona. Emikoro yo kujaguza esande y'amizi nibyo hangwaho muri mbara yatandika no kutambura kwetororo mu rembo rwambara kandi ubwa nyuma bayonja hamugera gwa rwizo muri Katete.
omujwekerwa wa mukuru w'ihanga mu rurembo rwa Mbarara Catherine Helen Kamwine niwe yayebemberamwe mu college kandi yashaba abantu okwatanisa omuhurreji. How do we do it? We protect water resources and the environment. We must plant trees to clean the air we breathe. We must protect the water resources that God gave us for free. Abantu bariyo nibeyongera, population yiyongera kandi ubwo eri kweyongera nkibankimanyisa ngo nibijago manu bateganisa ebisharra hamwe na emigera. Ekyo nkimanyisa ki ngo mbwire butari bwa hare nkate kimwarebira mu Mbarara City ntutunga mu buremezi omucyanda amizi gabura completely oshanga abantu nibaboroga. For urban areas, we have about 73% of the people have access to safe water in urban areas. And in rural areas, we have about 68% of the people. That leaves about 32% of the people in rural areas without access to safe and clean water. Omwaka ogu esande y'amizi nejagurizibwa hamwe n'amaguru kugira ngo water and environment resources for enhanced resilience and improved incomes and livelihoods nekigenderwa cyo kwereka omugasho gw'amizi omuntu nguka yihanga. Hati river rwizi aho tutandikire at least amizi gayongireho bwinshi. So ntwankimanisa ngo twagumiza muntu gena tuti river rwizi zaguza kushanga twarebeka ngo river rwizi yabonera. Ministry of Water implementinga nk'abahumuza tuyamba abantu ababahemba timbe rushenyi kubiyaho tukabahereza ikindi cyo kubasa gukora kikabatahizo mu makagaho. For example umukwezo kwahwire tukagabe nkoko twagabe mpunu twagabe enjoki baza kureba emyaka nkesha twene nyuma abantu abinji bakaba batakumanya Ministry of Water and Environment nekora ki bo bine kora ki kumekinga sure ngo bakuma omugera gwitu nebinde byobuhangwa konkati nitureba nkora kuzo myanya egiyona nkaho tujya tukakirininga noreba ngo hare mpinduke ryo nebaho. Esande y'amizi getankirizo bari yanyumwe bazyo no kuragurira kwa busha kandi nihija kubaho no kutongoza project y'amizi marungi omu district ya Ntungamo. Ahabwa TV West nde era akiza we bari munonga akiza. Omwezi wa RDC abwa district ya Shema Sam Olinkunda Evidence arabwira beji omu district ya Shema abari kushomero mu mashomero ga government okurekeraho kushisha nkana ebintu bya government. Abejo kuhabwa kurekeraho kushisha biro kubahebwa no babiri bari hamukoro go kwigura icombe ko kisya ayishomero rya Karera Seed School erukshango mu Karera Shema Municipality ekimaziro miliyoni 8 cy'rukombe kwa district ya Shema. Avoid vandalism. I have told you the amount of money that the government has used to put up that building. So avoid vandalism. We don't want here we put windows hati bakazihamu, you know, all those things. Chair body yashigamberaho, this is a seed school. Termudin. The government edin zona zikozereki nezijamu. Bwanyuma y'abejo kweyongera ubwati government garukire yahereza ishomerere miliyoni zindi 5 ukombekaho ibintu bindi hamwe na laboratory rukumara. Mugende mugambira abantu oko mu community ngo hati Karera negira ki ne flying high and what and far then abazire bona bareta abana Karera bareke kuhendekana no kugira ki no kutwara abana hari. Nishomo rya government ekwemarira atari mukono gwedini. Nambwe nintekateka ngo rizo watu wa commission ngezimesha miliyoni 8 kesa dero kuja tuja kutandika rehabilitation yebye bizimbe kuri twatansiro ka seed school miliyoni 151 ekitorekerera kora no kwinkurizinga oburaro aho kushobozeza kabona za rabu nambwe hata itugizire abo kuba ishobere ritu neria low cost education. So ntwera abana bitu kubara rwo mu low cost education ya O level bagende umuhaya ya low cost education batakaza kubura. Maureen Kembabazi nagira ngo bwata bashomesa bona nubarara heru yishomero ngo abo kubabeji bakiyongera. Tuburaho staff quarters, staff bitu abinje nubarara heru kandi nikiteganise mirimo yishomero na no kurebera beji. Ubwa hataba bahereze kutanda kaho senior ya 5 eyibi mu kizamusinje gubi ya science na technology.
umuganda nkagaha kurugerera abarukura amashomero ga senior gari yamusingirwa government abazire tibarakwenda gushashura bishare bishomero no birabe biri bice wagerageranisa n'amashomero gandi tweze kutumanya mbese zo kweleza nizibamara tutwenze kongera ha school fees imwe cyane ukabazire esente zo nazaga kuzwingana muzihereze abo batwatunga umuca abende sabinji bavunike ni bashashura ebigambirwa ishuri rya St. Raphael Vocational Secondary School Birunduma umuringara mabukanga master nana enda motivation kandi ishomero nurukorwa ebintu bibiri motivation yo master na nomwali motivation tumanyisa ungu wakora a teachers welfare na welfare yo mwana abana na bamasa bashemerwa tano bakabasomesa tano iyi muri musomesa abana konga mwe uyiruke muri kukoresha muri byo ya St. Raphael mubira sitoka mwana ugamba ikiyanga cyatse suka sizamana uyo wajari ugamba ebeti era ngibi kabina bandi urugo nagambara mwaba kushomesa inga inaba kushomesa yo mubuze ndishobora rya secondary eje mutaro makumya jodeli umurije ko rubona muje mungande shimaje mutaro jodeli amashomero yago mutara inshanju nkaga kugaraka higu hono mu rukiko batemera impendo kubasa kutunga miza hamwe n'amashanyarazi ebishiriye bizubya mano mu ishomerero n'icwe kacyona kabiri tutera umuranga abemezi bicu gukira munonga na government kugira ngo tuteremo amani na no bwira kureka mwishongezo zakorwaho kuruya twakanga bafunu ndabamaki so administrative twagamba nabo baba sakutinga kwa ibirizoba abakumyero bafunamizi gasha kwa Mike atwacire hamwe na Ruth Nwamanya mwebare munonga bashaki bitu twazagaruka tuhumureho natugaruka n'amakuru agandi amazina mpereza amwe umuzire ningo muntu we no rukundeba yenda kwabara ngo business yo rukora twegendesereze sente zo mushaho banka zikiza zine mobile banking twege okukwata sente tukazitaha amasumu tukazisindika accounts zitu muri banks zone zikubikamo na sakozi tukwere kushika aho rukushopinga utarukwata cash erukorgamo risks zo kunaga sente kandi tukahendera takibingire turukwenda n'abana bitu bakaremo kushoma na mnonga ahagwa bashuma ubundi abuturukuvuga no mahande y'ikubantura bamutukuza business zitu na nayo tukubantukorera Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city ukumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri rwambara sweets umwanya gw'ubugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara sweets conference center twine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 atano na mnana nshanje na mukaga anana mnana ninga noti mshanje itanina noti emwe hashatu nemwe nshanje nina katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima ryaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco
katoki katoki erina obunuzi bwayo katoki katoki keryaha mutindo katoki katoki erina kyama kyayo muhute katoki niyeryaha mutindo katoki alcoholic drink enuzire kandi teri kuleta hangover nekorwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutozo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu kati bw'obeera nga tosobola kuwa maama wange kitiibwa nze oli kimpaddi abaana abo balina ebiseera omukyalo oyo gwolaba avuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate piita bwatanyagala wano oli waddeko okudda ewa kitaawe kubanze wano wenzize wa kitaawe Just tell me. Sorry, it will be okay. Oyo ye mba wa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus w'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. makuru ag'ekicweka abebembezi omu district ya Bundubujo nibagira ngu mbaregwa beegi abarukuza omu bushwere bakiri bato mu district egi gukiri ahaiguru abebembezi nibagira ngu eki kibeera kiriize munonga kandi ngu abazaire tibakozire kihango okuhezaho omuzogo.
okurugerera abahandiko okurwa mu office erukura enshonga z'amakomoro district ya Bundubujo ekahandika abana babishiki abarikwinga n'1980 omwaka oguhwira 2024. It is very true when Bundubujo it is among the most serious challenges that we are having as leaders. Egende malawo abavubuka abandi badde ab'omugaso mu maaso abandi badde bayamba eggwanga lino. It is a very big challenge, and as Bundubujo, one, it is coming out of the increase in the prices of cocoa. Bana bafuna sente nyingi oba tebakyalowooza ne mu kusoma kuba kati omusomesa ayinza okuba nga afuna emitwalo 5. Abinja hali aba ebihandiko nibyoleka ngu bakaba bari omu bushwere. Sande Joash Karani ori kansala wa district ya Harugare nagira ngu ahabwo kugira sente nyingi abazire baremerwe kukora aha abana babo konka aba nibataka komomo kingwa kya kokowa okuba nicyo cyonjira omuze gw'abana babishikina n'abojo okuruga mu mashomero bakaza mu bushwere. Obuzibu bwe buliyo nti omwana bamuwa ennimiro nga tanaweza na myaka 18 kati wanoga kokowa nga aweze emitwalo 5 kyokka nga amufunye mu weeks 2 kati alowoozaamu nga really ekyokubanga omusomesa afuna emitwalo 5 omwezi gumu nga ye emitwalo 5 asobola ogifuna mu weeks 2 nga tekimugasa so nga comparing the two situations n'alaba ngo okuva mu ssomero n'agenda n'afumbirwa oba n'agenda n'afuna omukazi, it is the best option. Omor district eji obwa hatikiro yako kuberya hagati y'emitwaro 2 okusiha emitwaro 36 omusente za Uganda. Abalimi ba koko obudde obusinga balinga balunyanja nti bwazifuna azikozesa nga bwazirabye kubanga ayina endowooza nti koko akyakoze ki akyaliyo nenkyajja kuddayo ajjeyo endala. Oba olaba nti bw'oba ogerageranyiza esente ezijja mu district n'enkulaakulana ali mu district ebyenkanankana. And it is really draining most of our youths kuba abasinga obungi bebagenzeemu. If you move around homes in several villages in this district ojasanga nti abaana abasinga okubeera abafumbo bali below 18 years of age. Ekyokureberaho aha myaka 16 y'obukuru Mbambo Medress akasharamu kuruga mu ishomero yaza kushwerwa bwanyuma y'omusigazi okugumana mushuka sente nyamwingi eziyabire nayiho mu kokowa. Ogwo bwire obwo akaba ari mu kibiina kya 6 kandi ogwo akamarayo omwaka gumwe nuko abazire kumwihayo. Nero mubanye ndaba butebayi mababinyi hayo ngamanganeka mana bebinganeka nenamo ekitongole kyerudiwe kinyo kwa radio nebamanya namayendayo namayeshanzere abo yeshanzere njone obanye yasonga chere ngane mutunge chikumi ngane museba esedunga yo ngane ndeke singa otubushebu nitewa se bichirino mengi ngane mutunge sente. Force you, but you see you have nowhere to go, and the parents knows you will have nowhere to go. Once the man who have pregnanted you refuses you, he has nothing to do. But what is the challenges? Where the challenges comes from? Where a parent doesn't give you soap, where the child have defecated in the thing in the clothes, you want soap. The parent, if he says I will not give you the soap, he will not accept to get the soap for the child. In fact, at home we have a girl of 57 who got married and she's now pregnant, and this has led to school dropout because of these boys having a lot of money. Aris Hona orukorana n'ekitongole kya Rural Disabled Association nagira ngu bagerezeho bakora cyone cyo kubasika okukwatira kwabishaba obwe bari kubatendeka by'emikono. We ensure that they are at the site, where they are not making it well, we add in some capital for them, so that if someone has a salon, we add in some capital. For those that don't have the tailoring machines, we have distributed some tailoring machines to them, and then we check on them quarterly if they are still on the ground, if they are still doing the work. Amakuru gagasha kwa Jonathan Tsingwiri. Umurebi wito murunzi anazagaruka mpumureho kake
n'ingaruka n'amakuru ag'iby'imizano. Yikati bobera nga toswa kuwa mama wange kitiibwa nzoli chimpaddi abaana abo balina ebiseera omukyalo yogora baafuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate piita bwe twatanyagala wano oliwaddeko okudda ewa kitaawo kubanze wano wenzize wa kitaawo Just tell me. Sorry, it will be okay. Oyo ye mba wa Tamara ensi n'eggulu gwe bimanyi. Mwami waza kurugaho yejeko hona mazima nyewe nkabanda reba umusiro gwanje kugurukusha agarahanga taro cintatiro umusiro gw'ebicorogo buri kirisa cyona nkitiremo murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe konka reba umusiro gwa murano rebo gwanje nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba hata bichoni byo bikuteze nduru no yabanta amermo yabawe bichori mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion taro muhinjo migandom arukweza atakosije musa cha crop champion umuhinji wen kosije musa cha crop champion abashubuzi mucishanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 ejimusechi nishango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Omburanwa hii nebitaba by'amizi ombuzaruro bw'esiri harimo umushija gutegereze kukwata konko tatina hakuba hati hizire Mr. Vaxa omukunu w'amani wo mushija gw'esiri emyaka minje hingwire omushija gw'esiri nigumwa handi warezikeze yo kwerarekereza amagaraga abana bitu abaryansi y'emyaka 5 niguba maramani kandi gutamagara gabo aharutezyo konka hati government etireho uburyo bwo mubazi bwo mushija omubazi bwo mushija obwa hati nugujemwe mu dozina aha abana bameze mukaga amezi mushanju 8 hamwe na mezi 18 omubazi ogu niguho bukumi bw'amani aha mushija gw'amani oboteberwa ngo kugemesa kwa burkire ni kongera kuma abana indwara nyingi z'amani bururugemo bwino mugasho tayarirwa rero kuri heri izoba otunje bohereza bwo kugemesa omubazi bwo mushija Mr. Vaxa no gwabusha ni murungi kandi guruho okucinjira abana bito mushija iwe noza ko hayo kurwana so mushija urukweza yo dozi na zona kumanya ukiraho teresimu ya ministry y'amagara etari yo kushashurura eya note munana note emwe note mukaga obutumwa obu ni bukicibwaho ministry y'amagara. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but Chief, what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it.
sente zawe zazitakumara wesotinga na MTN momo kwesa momo app ninga shonyege star igana kaga ni 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashure bills usindike sente ninga shogure bundles. Nabaramusi ninye Didier Drogba umbarwa abantu abarkwinga n'imitwara 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka ikintu kinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda gireji kwerinda butandu yijuka ngo hariho umuntu wena atari kusinda yageza kunywa maro utanywa marwa ukavuga korabe wanywa banzo humureho kace osinduke utakayese go kunaba okunywa kahwa ninge byo kunywa byona ebiri kuhamani nywa no bwegendesereza wabo ari amuhanda kwaratara amateka agakuhebwa twena tukuma magara gitu tweta ntare butandu ahanguto za Afrika. Makuru by'emizano bakuru baza timu zitari zimwe na zimwe ezo mpira gw'ebigero muri district ya Kamwenje borekero kwetumbitwa ahabwa bebembezi babo ababaremi sentebe kanisa yempaka za Pasika okuzanwa omuchangeki empakezi zibire ziri ezo kuzanwa cha Bwiz Secondary School aho bakuru bishomereri bagizireho buticerizana na nabatebekanise empakezi agaciro kwemera umupira kutandikira ha district harengura district kandi DFA kandi turi commandinga izobero venue yo mpira ubizobero bwo Kanyonza primary program mwe tukashasha munonga akaciko ka KDFA turi commandinga cyaye cyo dena karga y'abantu bamwe bakatwemereza ngo cyeche tsimukwa njashita itizanirwaho atunja tukonka ikintu akutubirifinga dukoze n'abakora bukunchero bayo ne visa then tukoreki iyo tugambe nimwe kubaika n'abagambira bazamu bagamba nawe tumaragamba nawe yatujyati nicyo tukubasika kugira ngo muzani tutwagumuzamo twazache twajya ngo tukeze tukurugamo twe feedback twaba tujyaho cyocura abaserikare barukija bakusarawuni ujya mutwemereza umupira taka ibintu byatusobera nabwo cyo noro abantu abatuye hano sazo ntwina abantu benge muno babargesede na saida matimu gona gagarisa abantu babo babagire embuzi babagire ibintu byabo batembeye no baro bamaze guteka ibintu byabo mu mayize za fridge tapata no reba ziryaho ikinte kungezayo ko sasa kusanga abantu baragera umunsi beza hano koraho bakasanga nabatambya kezane kale nyo nanyo mukizane niyo niza kutandika umupira ndakumanye kiro kubanga already na rugomuka ndi kubanyija kusamba umupira wa chikopo cyane cya Christmas cyabona le Christmas kuka kuika mukizaniro na uraisho zikuruga ayishomeraho umanya headmaster ngo yayanga kusamba tinacenga niki ndetse gusera wambe odemara yo gusayo na jigaho beki kusasa ki kudibisa gusera wa kandi sano ngiye horizo bira hano wo mukambo bari bagureta mu bya politics kandi twizire mu bya politics tuziye kusamba mpira kunyumirwa tukasemererwa mbemera na kisahi abantu babinga abandi emere yetu yandiba nitujerira hata tukole sente twatama Empaka Ezambara City Eid Cup zatandikira izuba kandi timu ya Banira FC yatandika n'ubusinguzi eri kusinga timu ya God's Shepherd SS na gori 2 aharyemwe umuzano ogwazanurwa acai Nyamitiyobora. Empakezi nizigumiza mu kwihindanya incakare na n'umuzano gumwe ahagati ya Gist Band eri kuritana na timu ya Sakum. Gemu yagenda 2-1 twalukinda konka twagezaho kandi gemu twagigwamu. We are not prepared enough for the game. We had even withdrawn from the tournament, but we decided to continue with the play. Timu yakoraje konka abana of course icyayi tumanyire bishayi by'ibirungi tari byita kibyo anzana manyiro bishayi bwo buce ubwa tafu konka ni mpamyangu
tuza kugira practice mpango kugira ngo twongeremo mani abakuba nitongera ku ka finals mu cyayi cya Kacheka Stadium. Umurebi witu wa TV Somurungi ni nkusima aitwatandikira kandi agongo makuru nabasa kuba ni nkusiyaho agecireki amakuru agandi ni nyija kuba ninga kusiyaho nyincha kare aharsha hamushanjuzi hango abanaga kusiyaho nde ELIAS RUTUGUSA hamwe na Sande Brain oworumo rw'ubonero otwikirize twendeze okurara kurungi. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba musibireje basebona banyaba bakondeba Tina Events abantu babonka abine mega tents azibakaza kweza bakakweza decoration bakakweza boards bakakweza standby generator bakakweza carpet red carpet zo kwenda zone nabagenda bakora ari umwanya gw'abagore orewo mwicu wawe yastamaho ni wona wota kumweka kasafeso jo tukonka mukamuriyo go mukino twinjira ninga batukondisha bitunoga manyisaki nabwecho mugende yombarebe Central Market Building lock up 17 Mbarara City Mbaguta Street. Chituze drink nicho kulya kirungi munonga no kinyobaje abana bona mihimbire ndya ishomero rumwe nashanga abana binebuguna abana bareke kunebuguna nyo Chituze gendo munda ekoromo gwayo. Yes nabwecho akatuze umukazi kakubazire to kumugambira kunywa marwa ninga kunywa soda ninga kunywa mati bamujyango gender especially omwana yaro muhango obunda kagiro ko yatana ninga bakamara byahanda bamujyango gendo rondo butuzi beno baguma nonywa kimanyisa ngo butuzi no mbazi nabwo cyo Chituze ne basakora omurumogwe je munonga aba traffic ntwenda kubasima omurumo gumukora konkare kintu cyumushemere kwindura cyumushemere kora kandi aba police ningisima abukabo nkagambe motoka za mahanda mwaziyo emotoka zabestaho ko za kinone za accidents ya mahanda emotoka zona emotoka ekora accident ugiteka kanu mu ruguto mwebare abukamba bakambanyu bakantera mwe nataba traffic bo pusi bakananura bahana bakamubanyu bonana bandeho now road umureke gukora road block nkeze za mini no buti kukwata road block mukateka mwanya gumwe na clearance kachweka iwan nchibanyi manyisa ngo tine cyo ryo no yamba wareba akwa muntu namanyango hari haroho traffic no muntu nakushara magezi atkamba hamahode ko kubano za kuza traffic aba taxi ndiya mabantu hati aba traffic hibari mkamayiro ibire nyuma abantu bakozero stage za boda hati ko kwano re boda ne aba traffic n'abantu babiri ujango uto yebuza mbambaza sebo ntatu baboje omanya go kwereze senti wa traffic siringi 15 mba ori muhereze 12 abambutisa abantu oshanga omutaxari mwabantu baburijo turabo ayikariya abagarazamo so mureke kuba ahamwanya gumwe mkwate yo ekikwekweto za chikona za kashuma gumizamu jiroti kukareka kwata every morning accident ahead police atijo neba yaba road block kwa chetegereza yes ejo kabire ryawa yaba mahe ekucheckinga za bus za konkani wa traffic ni man kwata road block maraho emyaka ebiri muikano kutimba ho toilet hapana and you think you are not in a chokora to ogomwanya mbam oruguto rwa bushenyi road block ntuzimanye hiziri oruguto rwa ntunga muntu zimanye hiziri
orwisingiro ntumanye himu staging orwana tumanye amasaka tumanye no muteja tabara har ba traffic abwa cha tunho bata atatibo yinama yes naba mwamba bari mu taxi jet yinama atu barebe emitura uri areba how are you fine abamwe batumbuto now iwe kokora boryaho muntu karaba nankira areba otireyo enankani igana amacinana akwemereza ati umukono parkinga speed igana cinana koka we know where you are tumanye himuriyo harguta kurga mbarara ka Kampala we know where you stage kurga mbarara kwikishaka we know where you stage kurga mbarara ka Ibanda tumanye himuri kurga hakwika kabare tumanye himuri. So you are not assisting us so much. Nabo cho muhindurem road block muzio tuzukwetaji omukono gwa traffic guti akajato out. I mean noguraba honoza noguraba the next stage mbakwata na handike namba obobu namba wizard they will just arrest you bakwiye sente aho no muza kubana mukore sente nyinji wanyetegereza yes muza kubana mukore sente nyinji harebe na heriza kwashango mutano batirimu mba checking abantu mutanaje akanda aho mare aba already emotoka tuzukutamba kandi atwagaruka watekamo amanya ku checking motoka kandi motoka izo no mango za kushora zahero nabo cyo muhindura umwanya then mubone korra government akasente mukwe nkubereba iwe no birebo